3 we play you listening kuthembisile ke ukuthi ke sobe sikhuluma no Sister Khalipha lapha ke nencegu lapha ke umduduzi Shabanga ukhona la emsakazweni noNgoma FM ngenxa ke yenkonzo noma ke mayelana ke nenkonzo khona lapha yana ke kaNongoma emahashini kodwa ke okuningi ke sizokuzwa ngabo mina ke okuningi ke angikwazi anginibingelele nginamukele emsakazweni noNgoma FM sister Nkotha Khalipha oh Sister Khalipha ngibingelele ngamukele emsakazweni noNgoma FM Molweni sisi ngiyabulisa nami egameni lika Jesu. Haleluya. Hayi ndivile kuba uyathetha kodwa kwathiwa hayi uzochaza bazakuva. Ngiyavuya bethi. Alright. Amen. Mduduzi asikubingelele baba sikwamukele emsakazweni noNgoma FM. Siyabonga kakhulu sesinolwazi nokwamukeleka kuNongoma FM siyabingelela. Hayi siyabingelela siyabona lana basinikeza la ukuthi kukhona indumo ezulu yenkonzo yentaba enihlelile ngithema ngiyibuka ke mina ngabona ukuthi hayibo yayinhleke lenkonzo isekuseni emini yonke nje abantu kuyobe kukhonzwa laphana izinkonzo zentaba ezivamise ukuba khona kuvamise ukukhonzwa ebusuku mhlambe ekuzekuse kodwa ngajabula ngathi hayibo lenkonzo isekuseni kusho ukuthi nobani wamukelile ngaphinde ngabona futhi ukuthi hayi anikhethe balala muntu nithi wonke umuntu makeze azokhonza azodumisa uNkulunkulu sisi awuqale usibekele ukuthi usister ungubani wakuphi usuka phi na futhi kungani ehlele inkonzo enkulu kangaka. Amen. Ngiyabonga kakhulu sesinolwazi. Lona okhulumayo nguSis Khalipha noMthamboneli. Ikhaya lise Eastern Cape endaweni yakuGatyane. Yebo. Kodwa ke ukukhula umuntu ukhulele eDutwa apho mama akhulele khona. Yeah. Ukhula okuke umuntu wakhula andizokwazi ukucacisa yonke kodwa ndiye ndasindiswa at the age of 13 years ndibizwa inkosi. Understand. Yeah. Yes. Kodwa ke zonke izinkcukacha zikhona kwiKota to Medium umuntu angawuzibukelele ukuqala kwami ukusindiswa. Kulapho ke inkosi eqale khona ukuthetha nami indihambisa indawo indi uhlanguleka abantu nezizwe nendawo zonke ekude kwazi ufika ngelixesha lokuba indithume ke ngoku esizweni ukuthi Khalipha kunezi zinto engazithandiyo eSouth Africa iyonke nje kuba ugcwele apha igazi andisathotyelwa andisathandwa kumiswe eminye imithetho engayithandiyo enganihloniphiyo kuphala ligazi abantu bafa left and right Nkosi ngoko ke ndifuna undimemezelele kwiikumkani kubantu abasemagunyeni kwiipresidents eziphetheyo ngaphambili neziphetheyo ngoku nesezayekayo nezizawungena ebukhosini kwipriesthood nako wonke umuntu waseSouth Africa ndiyamfuna apha ngoba ndikhathele zizinto enizenzayo endinifuna apha nje ndifuna nizoxolisa ngezinto enizenzileyo nimise oThixo endingabanyulanga mna nanyula izinto ezingekho emthethweni wami ngoko namsusa nomoya oyingcwele esizweni sami yiyo lento kwenzeka ezi zinto kube nevision ke sisinolwazi ngokusendivezele zona ethi uba yenzeki lento indibonisa ngokufutshane nje indibonisa kuba uyabona xa kuzonetha ithona xa kuzodlula itornado and then kwabe sekuyanetha apha kunetha kodwa isikhonyane the locust and inkosi yathi lento iza kwenzeka ke ayonto yephupha leyo vision into eza kwenzeka apha eSouth Africa if aniwenze lo mthandazo okwesibini iphinda kwakhona indibonisa omnye umbono wokubana kunetha igazi kungekho umuntu okwazi unqandela omnye ungekho okwazi usindisa omnye ithi ke lento lo mthandazo umemele ukuze kuzocela uxolo ngoba sezininzi kakhulu izinto ezenzekileyo futhi ndibathumile abantu nasemagunyeni abakhathalelwa akungokuqala umuntu endimthumileyo baninzi abantu endibathumile ukuthi makuxoliswe apha kum ngenxa yezinto ezimbi enizenzileyo kum hayi ndakhe ndanqanda ndathi hayi Nkosi mina ndimncana ndinakwazi yathi ke ndithuma wena ngoba namadala ndibathumile abahoywa so ndabona kuba ayikho enye indlela because kwaukusindiswa kwam kwakunzima kakhulu neqonda andifuni ukuphindela
kule meko yokuba ndiphinde ndithwetyulwe ndiloyo kakhona usathana andifumane. Yathi inkosi ndiyakuyenza le nto ofuna ndiyenze. So esi sisimemezelo esivele enkosini straight, asiveli mntwini. Kwamna bendingafuni kodwa inkosi yathi hey ndithi mayenziwe le nto. Ukhonjiwe. And yathi ngosuku lwange-8 yalibiza ngokwayo idate uba mhlawumbi mna bendawuthi sisi makube ngoDisemba apho abantu badibene khona. Yathi ndithenge 18 kaJulayi. Inesizathu ke sayo engazange ndichazele sona ubana why nge-18 kaJulayi nam ndayisa ngolo hlobo inkosi eyithetha ngalo. Amen. Hey Nkosi yami kunjena eNingizimu Afrika uthi yena ezwini lakhe ububi benu bubusithile ubuso bami sesone kakhulu kuNkulunkulu and siyajabula kuyintokozo nje mina ngumhlalo kaNongoma ukuthi kunomuntu ozobe suka kwenye province asukela ukuzosindisa abantu hayi abantu bakwaNongoma kuphela kodwa kungawena futhi osindisayo kungamandla kaNkulunkulu. Okay sasana sami ngikuzwa kahle. Kuthiwa ke lana ke wena njengoba ke uhlela lomcimbi noma nihlela lomcimbi niyibandla elithile yini elihlelayo noma cha ngokodwa usuchazile ke la ukuthi cha kungumbono ofikele wena Nkosi yami kutshelwe wena ngalolidaba so ngakho Nkosi yami angazi la kwenzakalani bayangisukela. All right. Kungumbono nje ofike kuwena kwatshelwa wena mhlambe unebandla elithile noma nisebandleni elithile? Ndinebandla elithile mna eliseDutsha. Okay. Before ndize apha ndiye ndareport uba ndinalento bayayazi uba ndingumuntu othunywayo kwindawo ngendawo kwizizwe ngezizwe. Nalona ke umbono ndiye ndathi uba kukhona into enje abe sebethe asazi noba singaqala ngaphi ukulungisa thina lo umnyadala ongakasikaze sayenziswa loo nto. Yenza ngale ndlela inkosi ethe yenza ngayo. Yabithe inkosi hamba uye kwindawo zosasazo kwimedia uthethe kuyo umemezele ucela abantu abakwazi ukufikelela kwaba bantu wena njengokuthi awukwazi ukuyofika. Ukuze ndiyofika ke nakuChris Network ndiyofika nakwiKota to Media kuba kushabangu. Ushabangu ke wayithatha Nkosi yami hawu Nkosi yami sixoxa indaba enhle kangaka kodwa ke angiyela ngizobuye futhi ngibuye nabo. Sayilalela le ngoma ikhuluma ngekhaya lokuthula lapho sihleli noJesu khona. Angazi Nkosi yami into zami lapha nami izingibambe ngamawashinga ngazi kwenzakalani kodwa ke futhi ngizobuye ngizame futhi ukuthi ke ngibathole angikwazi ukubayekelela kanje into enkulu kangaka sinikezwe ithuba elingaka kaNongoma nawe kumele uyizwe lento. All right. Nginaye ke lapha ke kuline wami uSister Khalipha besikhuluma ke indaba ke yenkonzo ke nanombono kuNkulunkulu amnikeza wona noma isibonakaliso amvezela sona ukuba ke makenza inkonzo uthi konke okuzokwenzeka utshelo uNkulunkulu hayi ngokwakhe ukucabanga nangokwakhe ukuhlela kodwa kuhlela uNkulunkulu and mayinto ihlelwe uNkulunkulu thina singabantu noma singahlela kanjani ngeke kuphumelele kodwa umhlelo omkhulu uyena ke uNkulunkulu. Mhlambe ke Sister Khalipha ikuphi inkonzo inini futhi kanti futhi obani okulindeleke ukuthi bafike lapha ya? Inkosi kakhulu sisi. Inkonzo ikwaNongoma intaba kaMjaji kwanhliziyo nye ngoba thina inkosi yathetha ngokuthi ifuna kube sendaweni apho kuzokonela umuntu sathatha ngokuthi thina stadium esisifunwa inkosi kanti inkosi ithi no ndifuna indawo eyintaba kuba lo mibono ebisoloko ndibonisa yona ibindibonisa kusentabeni kodwa ndingazi ukuthi izintaba zaphi ezi nokuthi mandibuza kubantu base-KZN eDurban apha etown zikhona iindaba apho kuthiwa hayi iindaba zisemaphandleni izinto zenkosi ke zifuna uzibuze akakuchazeli zonke ngeli xesha liyi-1 funeka uphinde ubuye uthi uthini kanene ngendawo uthini ngento ethile uthini ngento ethile wabe sesithi ikhona indawo ekwanta ese-KZN mandihlangana nababantu ubabu umntwana Tata uPhumzo Zulu yebo caba kukhona ke le ndawo
yayimiswe kudala ndazi 1933 lathi yindawo yokuthandaza isizwe. So yabe seyithi ke inkosi makuyiwe apho ngosuku lwange-18 kwanhliziyonye kwintaba kaMjaji. Okay. Ngiyezwa siyaye kwezinye indaba ke kuthiwa nje inkonzo yomama mhlambe inkonzo yabantu abasha njalo intaba yabantu abasha. Laphana ke kwaMjaji silindele bani laphana emahashini ukuthi bafike laphana obani mhlambe enibabhekile noma ke enibamukelayo ukuthi mabeze. Samkela amakhosi abefundisi abaphetheyo nababephethe wonke umuntu wase South Africa. Ophumelela because ke abanye abantu mhlambe ngeke bakwazi ukuphumelela. Kodwa ubizwa lo ulivayo ubizo lokuthi niyafunwa kwintaba kaMjaji. uNkulunkulu ubiza abantwana bakhe futhi ezibiza nje nepresident akazibize kuba ziphethe. Ubiza abantwana bakhe okholwayo nongakholwayo otheni okhonzaphi akhethwa ngoba yinkonzo etheni usindisiwa usindiswanga. uNkulunkulu ubiza abantwana bakhe bazorepenta bazoxolisa ngezinto ezenziwe eSouth Africa. Ezinye zenziwe ngenhloso, ezinye zenziwe by mistake. Kodwa uNkulunkulu ufuna abantu bakhe bazocela uxolo. Amen. Hallelujah. Ngithi ngisazobuza nje ukuthi ke ncekukazi ngithi ngisazobuza ukuthi kahle lenkonzo engaka eyani siyokwenzani lapha yana sina phela kwanongoma sijwayele inkonzo ezinaba prophets kuthiwa woza nenhlabathi yasegcekeni izothandazelwa woza namatshe woza nani ngithi ngisazobuza ukuthi le ndumo ezulu yenkonzo engaka eyani lapha abantu bakwaMjaji baze babusiseka abantu bakwanongoma baze babusiseka abantu baseningizimu Afrika nje bonke baze babusiseka. Yeyani le yankonzo ngibonile la ukuthi siyo repenta siyoxolisa uNkulunkulu njalo kodwa ngokusho kaNkulunkulu kuwena uthi uNkulunkulu asizoxolisela izono esizaziye esizenze ngamabomu esizenze ngamaphutha njalo mhlambe siyakuzila yini ukudla lapha sizofasta yini lapha ya noma siya nje. Mama uNkulunkulu uthi masiphenduke ekukhonzeni izithixo nasekubuyiseleni umoya wakhe oyingcwele ngoba ezinto ezenzekayo ukufa okungaka kwenziwe ukubana umoya oyingcwele awushiyayo thina sawususa. Ukuwiswa kwemithetho elwa noNkulunkulu, ukuphalaza kwamagazi abantu nenkohlakalo. And then ufuneka ke inkosi ithethe ke ngelizwi eliphaya kwincwadi yezikroniki ezesibini uchapter 7 uverse 14. Uthi uma abantu bami baye bazithoba bafuna ubuso bami mina ndiyakuva ndisezulwini ndiphendule andilikhilanga ke sisi kodwa uphaya kwizikronike phaya umuntu uyokuzithoba ngoba ezinye izizezibethe ezisehlelayo zizibethe ezavunywa ngotatomkhulu bethu thina singazi zisasebenza. So sisawumane sikhala sithi kwenzekani kanti uNkulunkulu nomsindo zizinto ezenziwayo. So xa uzithoba ke kubekwa phansi amacephe. Kubekwa phansi amacephe abantu ake athi namhlanje ndawudibana nakukuhla ngo-6 late okanye ngo-8 ngeli xesha sisayokhala kuNkulunkulu uthi hayi ndobuya nayo. Bakhona ke abadala Nkosi yami esingazi uba baza umuntu uyawuphatha leyo fruta adle elo apple xa sibakakwazi ukunantsika kodwa kufuneka kubekwe amacephe sembathe ezirhwexayo sithi inkosi siyavuma sonile siyabona futhi uyasithanda kuba ubungasithanda ubungawungusibize ubungasoze usibizele lo mkhuleko. Mhlambe ke when it's come to ukungena ithikithi likhona masithenga ithikithi silithenga phi mawuthi singena ngemali malini njalo. Lo mkhuleko ngumkhuleko wamahala. Akungenwa ngamali uya nenhliziyo yakho uya uphethe nje ukuthi inkosi nami ndinezinto endifuna ukuguquka ngazo endizenzileyo. Akungenwa ngamali ungena nje uphethe lonto ecinga uba uza kuyidinga akho tikiti yonke into ifree.
Siyabonga kakhulu mntwana kaNkuluNkulu siyathemba ukuthi nami ngiyofika ngoba ngena ntambama nje hawu ngiyoqala khona bese ngiza ngapha emsebenzini kodwa ke masifuna ke more information sithintana nobani nokuthi maninalo ipage on Facebook Instagram Twitter njalo nitholakala lapha einkundleni zokuxhumana lo mpoposho kuba kudala ndizama nakona ku-Cause FM naphi kodwa eyona ndawo eyafika yandamkela ikota to media okay uTata Shabangu alright so wathi futhi ndizawuncedisa ekuncediseni kuba nami ndingomnye wase South Africa okay. So ikhona ipage ku YouTube ikota to media umuntu athi ikota to media inamba yakhe okay ithi 073 yebo 392 yebo 4271 iphinde ma 073 yebo 392 yebo 4271 okay before uphume inceku lapha ke umduduzi sinaye la ebandleni noma sinaye ekuhleleni inkonzo sihlangene kulomthandazo besingazani kwathina wena hey into ekaNkuluNkulu besingazani so kukhona ezo zinto zinjalo kukhona lonto ke ndimfumene apho kwaba nguye ke umuntu onisizayo phofu kwabantu abalungisela ngabantu ebendingabazi kwamna kodwa uNkulunkulu wasihlanganisa for ukwenza lo msebenzi Siyabonga kakhulu mntwana kaNkuluNkulu konke siyakhuleka konke sikubeka uNkulunkulu ohlela izinto thina sesenze konke yena bese yaphelelisa ya siyabonga kakhulu mama inkosi nibusise Enkosi mamdana inkosi nibusise haleluya amen thank you Uzokhumbula ke ukuthi ke ngikutshelile ukuthi ke ikhona ke futhi insizwa lapha ke angabe ubaba webakwethu ngizothi insizwa kanti umyeni womuntu lo umduduzi Shabangu khona la kuline mama umduduza sikubingelele sikwamukele emsakazweni Ngoma FM Ngiyabonga kakhulu kwamukeleka umduduzi Shabangu lo siyayibonga Nkosi nje sasigcinile amen kunjena nje kungenxa yayo kungenxa yayo nakubona nje sikhuluma lezi ndaba zayo kungumusa wayo impela kuthini okwakho ukumema abantu bamemele entabeni uNkulunkulu aseyikhombile ukuthi abantu abazokhonza kuyona kungenwa ngamali kungenwa mahala nje kuthiwa asambeni siyoxolisa asambeni siyozithoba sifuna ubuso bakhe Ngiyalibonga ithuba sesinolwazi engakusho nje mina ukuthi leli ithuba angazi noma ngathi livela kancane noma umusa omkhulu esiwenzelwe yebo ukuthi sibizwe umdali wezulu nomhlaba umnikazi impela wakho konke esebenzisa kumuntu ngoba uNkulunkulu mayekhuluma ukhuluma ngomuntu wamthuma ke ukuthi akazokhuluma nathi bantu okwethu nje ukuthi sikholwe simamele leli thuba ke mase sesilitholile socela nje ukuthi bonke abantu abangakhona ukuthi beze kwaNongoma bakithi entabeni yakwaMjaji sithi nje bamkelekile kungenwa kuziwa mahala intaba yomkhuleko leya wonke umuntu wamkelekile okwethu nje kuyorepenta lapha ngoba omunye nomunye azazi ke indlela zakhe okwethu nje ukuthi sihambeni so-repenta sibuyisane nomdali wezulu nomhlaba ubani isikhathi nini futhi khumbuza umlaleli umkhuleko uzoqala ngo8 nge18 July 8 wasekuseni Friday ngo8 ekseni okay kuqhubekeke soholwa inkosi nje lokho engakusho ngeke ngisho ukuthi uyophela ngobani but ilanga elilodwa ukukhuluma kwaNkulunkulu asikwazi kube kufikaphi yebo kunjalo nje soholwa nguye sethembe yena umoya ongcwele Siyabonga bhuti wami sibonga nokuthi nje ethi usister mayeqala ekhale memeza nibe khona niphakame nithi no nathi siyayazi inkosi sisizile awungahambi wedwa lendlela noma ungawenzi wedwa lamalungiselelo thina we are here sizokusiza siyabonga kakhulu bhuti wami inkosi nje inibusise inandisele kho konke nisaqhubeka nje futhi nihlela kwangathi konke kungahamba njengohlelo likaNkulunkulu Siyabonga kakhulu nangeplatform yenu lapho sisinolwazi siyabonga kakhulu konke nje akube kumusa Asethembe ukuthi nje nangeviki ke lizayo masizoqala inkonzo sophinde sibuye futhi somema abantu kokugcina Awu singabonga kakhulu impela sethembe kanjalo Amen futhi Amen nisibonga kakhulu sisinolwazi Hallelujah
Haleluya, haleluya. Alright, kanti ke sikhuluma ke nabo la kuthiwa ke inkonzo enkulu engenwa mahala wake wakuzwaphi wena lokho kulesi sikhathi samanje kuthiwa ke kuyobe kungenwa mahala ha abantu kabaye laphana ke nge18 kuzobe kungulwesihlanu ngo entabeni kaMjaji laphana ke emahashini asambeni siye khona nami ke Nkosi yami ngizoya nami ngiyozilahla ngiyozendlala phambi kwaNkuluNkulu kuningi kwenzekile kuningi sikwenzile okunye sikwenze kungamaphutha singakwazi okunye sikwenze sazi kahle ukuthi uNkulunkulu akakufuni kodwa ke sakwenza nami ngiyocela nje Nkosi yami ungake moyo ongcwele ungithethelele ungake nezami izono ke uyihlanze ungake ungiphulukise noma ngabe kuthiwa ukuphi ugule enginakho ungake ungiphulukise kumahala ha kanti ke ake ngibizele nje abantu abakhona lapha na ke Facebook wami abangilalele njengamanje bese ke mina ngiyahamba ngibona bani la